Waigo mwancho matende to kumanya buna ukunyora nga umulike bitabu ukuruko nga Ken Walibora na siri tiyo bugima bwa. Bona tonya ndugwata mausuku susana tonya kwerera tonya kolera toro yomi to baida bitabu bya na korte skuru kenange skura na korte bitabu bya Ken Walibora nya ko kago siri na nya ko baida anya ko kago toka lero tuma itinga kya sieto bodo makanya nya ko kago toka lero umbero toka asanya kitali ya Kenyatta National Hospital no umbero toka kinya wateba kana ni ganya orta chali ose mubazo kana we para litukulia ijuma ntoma itingi kya ndata kina spanao mubiro anu nyako ko toka sanya kitali ya Kenyatta National Hospital no ale gali ko no leto asiri hero ya ito bono mwancho mategeri ngendo ngirinde tenayo orante ibuli yes kwanza morali wikaboni gabantu abarali mbale batatu boni go no gatatu asiri nchiregete yobo tutukano utari kumanyereri na kiye ndo bigo cya byabo Ndoma madana rengo moralia na rengo moralia na ande is a writer, is a good writer by the way. Ken Walibora is a good man, is a good writer. Bindadi kete binda ne vinge because if tabwali kete kidaga kimemuozea safari ya Marekani I don't bitawali kete vinge sana njema abantu bange mu maete abakenya bange mu maete ko amayari yakolire apipa abantu ba bleed sana badabirenga ala pema pepo na wapi wali na wewe mmoja wao TV kama na intwe mwancho motegere ngende teko kubato kerengero ga bede mbaramba manato reka digamos there's a kiss sing a called Mbaramba. That's the man he's talking about. He's saying that Mbaramba manato reka Mbaramba actually nje bono da Mbaramba da reka because they can go out there no Mbaramba motorika ata ngomono ya saa ko ngitoka kara kunika out there ngaki na to reka you man just look and tell me umuntu na to reka angalia uniambie huyu jamaa ameokoka tu omwana Fidel Odinga oyo no mwana onka Edwin Mukaya Stapaniro ye bono ga to ko na a request awa osabangere ndio nsyo taite kapnya kwa to ko kra a century ngabune yuba igo mwancho motenya kwa ko nyirabuna na boko tuni aseredia itere online yokolega 24/7 onyekole andonsi meyensengi banyokolega ali chinsemo cha USA onyekolega ali chinsemo cha Lebanon onyekole Qatar onyekole Israel onyekole Iraq onyekole Africa Tanzania sende ons by the way we are online we are there working with you we are there with you iko bono genda download app yaito yaba ku Global Radio app yaito ngereka buno ko download no kwa Google Play Store edika ka kwa ku Global Radio nyako kwa nyora app yaito kwa nyako kwa download a century ngabune yo iko mwancho motagero nyokara li Edwin nyokara YouTube getembe pictures nera yo murabu ulibeso kiriba upcoming makongo sana because they act about the talent you know we mentor talent sababu Global Radio to commenta talents we nurture them we mentor them ndibono tole tokubwata abantu bonse mwate tole globally edare mwate abantu bako chain box found inga Fidel radio mu serious muno kaitoko Russia Fidel ibyo mu serious muno kaitoko Russia toerera ikaranso toerera njokora nyokali asu place nyako kwa download app yetu mu Global Radio nyako kwa tubwata ejemo aseyemo ensengima andonsi asoleke neke umbu kyomo busi ono Mbaramba by the way bakotebega onya kwa mwiri gotoleka bona aki nero monene stereo je bakabo autuma no by the way ayo moradia kero toleke tenge so koranchire nde yonse usasi mo monene no rabweru teigoro no entere ina matange Mbaramba is good no tolko kwa karomboradia Judith Ogora, Shafi Sere, Mary Okoa, Peti Kerubo, Nancy Natalia, Wilson Mayaka, Ndoche Mwasore Memwensi, you are tuned in about Global Radio Kumbu, Kumbu Sibo, Nkobabolia, Menyako Moko and Alice Google Place, Menyako Moko download the app Yaito, Yabo Global Radio, Menyako Moko Yaito, AMO, say, Medi Barabaso, Yagabo, Joseph Ondike Watanga, Kurwa Qatar, Nikondani, are tuned in. Yes. Aha, so ni na Watanga, true. Alafu Ndoche Gaiga Laban Misiani Watanga, this guy needs to be decent. Njona muswamo no ndanga Mbaramba badira toleka by no by the way bagotebeka kere kwa mwiri gotoleka pimete ekerengere keria chitena ke decision ria mete ku secular which gospel wose tote gospel njora asende ngo David gospel as Fidel David gospel okay digango uri ga moralia ngige ko yara gwata ngo tero ko no gospel ekene secular ma debi bakira ko sokyo gotero mindo biro ro ko beko ravi mindo chivicha che gotero kwanza ma dima saba bali batorgere sai bali gero tero ko video bali batagera tere dia ko siguro porede ba ko igure na kiko kwana because I wish mwenye ule video mbanga na ki Mbaramba bali kiko tero ko pero tero ko raso ko muiso dok ngao tero ko raso ko muiso dok ngao that one can prove nga Mbaramba ya tero dostra tole actually ko nako tero wakabira so kete gospel ko wakabira so bi gospel ngo tole ke baba igone bene tenda bikuru mwancho mateka ko beka ari ko ruma tero ko Mbaramba mu murangeria se launch ya uno ko beka ari ko rabo charuka
kumwira rocho cha ugule rocho nyasaye na bwana mareka baya amareka biki gatigali bamubwate gataku bwana baba nedi dai kesa kujaruka kumukorero manene era usigiro potive mwanzo kwa story grati korwe stay tuned yeko kwa request hawo nyaka bako kusaba ko tero konde kwensi kabo nyaka bato kubwato kira century ngabune yo stay tuned abo yigo ko nyuda nderi yakabero mwancho motakele nyako mwino gari asiku Play Store download app yetu yabo kusi Global Radio abo yigo ase page ya itonene mwino ali yabo kusi Global Radio by the way gena mwino gari like a page yabo kusi Global Radio ama shapikiaro na mange kibandete oyo muito deto oyo muito boy gonyo no bwaka ena na bwaka kesi by the way live oyiwekane asere dia ito global madere dia ito badaya seko tu buatanka ika yeko buata ko wata globally ndo wata team diaspora bato tegete boniga kuru Kenya yani it is all over the world ngono ngendo kora ninki mwancho motegera ko sodi oligida ko sigro porede munyo kamo inali asiko Play Store ka gi download app ya ito ya ko sigro porede were o you know ngero da yabando mama think ngendra abari ko nyaba kombo lingere dia serious yaba kusi na ndabona igesiye kianga dia serious kenyoka ya ere global igabona mnyoko ka download app yetu ku Global Radio wego mnyoko mwino ga YouTube nyaka ko like achibi cheche to kubeka chifidi cheche to kubeka botambe each and every day we have to upload ngobeka tole video gabo engi yake meko ko semia ndo bwa after news talk ndo bwa mangana mange gabo to kubeka ko genda gabo nyaka ko like na yonje so by the way da nganya sawa munu siriala sana tima ito ndo bwa skiro mondo ga kiro mondo ni sawa munu siriala because it's quite kale reflect na sai ndo mo change by the way things do change ina ko Global TV ora mona ntumona ba ito mona Fidels Mochoge amono mwana onka Edwin Mukaya the Stapon Boy mwengendara osoire ase studio gaiga tima ito semno mori getu kwa koma ndaji kwa kende kya semno moto bana tu achenchi you can see tu achenchi wana sari ndo bya soira mato metona muri na bua chire ga tu abira mange tuma dia side you know we don't know side gana bara nyana bua tengo da bana mumma dia sima mwanjo motegera ndiro lirete bagusigiro porende biromune byabano bagusigiro potivye biromune byabano tonyoro bogeni maiga sistrunjo kwanda tole aberata to make ale nyako bakagwate kana mono ase news ina nyako baginko ba senchire kabune iyo nyako batoko yakwanira makeigo nyako batoko ego kya senchire kabune igo alike comment sawo totenga kaigwa tugwatire koru genda moyo wala page to nyako ko like na subscribe ase page se YouTube channel ya ito nyako batoko banaye kira insa Edwini mwene kyo kwanda the restaurant magani mate magani kera chire telingo como kwaneria yona ndetara tetinga ahiningo nkai kwaru ngano ko tebo mondo ga ikire miaka 18 guchiko ko kwaneria tayari hani mu koranta mbulisha ndajenye wekane ni moyo ege ndo manyete no muregeto mwenge iga ufana sana ino baseka sana utakutambulisha mondo ige ndi namutigirange ngombe ngima ni ya nyule makoligere digari na kutegerera ku Global Radio okay asante sana karetenga aba ku Global Radio igere global tari ngone ko tuko bwatwa esengima nabande bagenderete ko torigerie gwetera se mtandao o Facebook ndo chale bana Facebook ali ndo live ase ndo live ka Facebook yes asante sana tikageri bageri abategerere na bali baturigerete gwetera se mtandao Facebook mba kwa mwesinga myamule ni manyete ngochichise jiri muna USA ni chise chinde mbono bwa kire kiagara aga Kenya sto broadcast kurwa ni go boligetie koira timetinge kafyu nere la chato nyora igetaoni kafyu ndo tu atigere ga kamera ngo tatu chora ni ndona drama ya we are exclusive okay asante sana tubono tuli kuna kubona essential services nabotoko ba identified asante sana incheguru kwa Zadok Dennis na ikirega ase abagusi Global Radio na rabangwa naba nigo bagarete ko baleta magana amaya ko igase studio yentekenet gatano gukira ni mugusi elitokire buri gasa konomo ndoche bwe bangete sana bwe tabaka ne kabakoroka chimwe mask bono manyete go ikatubwate machiko alia aeti gwene serikali yense ya Kenya gwetero mu waziri bo bachenu yoko kunga mtai kawe kiagara gako teba ngabune chire yemo yoko Kenya ko mukirana ko buro iro bwega bwa COVID-19 go se coronavirus na bange bamanyete go ikatubeke chi mask echiga na ande tu yatanane kurwaso go ikananga social distance kirende ekero ira betereri ngamure ange go ikamubeke chi mask ngune chire yemo yo protect kurwa asoko nyora uburoiro bwiga bwa COVID-19 timanye tinga kero mo kurigereria asisi to ya Kenya bantu kubati bara machikaya bubwati bara machikaya ndoche mbaro ono ma chinse moche au unabono asorongo rwetro gusiga ndoche chikaunti cheto ibere chagusi ya kisina mia ndoche abara ibeso kirote abana abamenyi be chikaunti echiba ngubwati bare nonye bi chike strong ken chibwenenu lakini ngubwati bare ndati at large na mbende neli kubira machikaya lakini ukoranga to ikire ase toko ba kombel dinga to bekichi mask ya gora gusiga gora banda to gwate tukie mwa muntu ko igwa aite umuske matianya tebenga nto kirenga kibono wote buto sokuru mo
because mwa tanto kwa machika sai na ndo pande boro boko endra komenta mono Yes. kero bone serikali bekechi sheria chimbe kama chika makungu omanya tini nganje te gotegerera abagusigo bo radio garetse na Fidel kwa leta tamangana amaya na hande na harategerere kurumambia kugera kurabe kande karongora gotara igegera igere ase esimiane nimbegete hapo arongora gotegerera egwatebete nga county ya Kisii gweturu mugabana ya Bisongwaye eba tebete nga kogoso ase county ya Kisii goika ochiki umana goso oikorengwe ro sono gwate binyo so gwate byorokererio yobe kunyagitari to letra bande mechana igomba gwate machine sikoseba gwate tamugana they are very much equipped imba gwate machine chons watch machine chons Yes. igoro no so account ya Kisii koru chinja chino so account ya Kisii useni chinja useni sana na mochire Yes. lazima bitambo kerumbiro ro biko bitango bibekira mona banyimbo mona babisaba bochene naigwetana ndeko kwana igoronga ekyombe nkero kyaba na youth wasabasa bagochia go supply masks 1000 timanye tinga kriteriki bagochikutumeka kumanyanga mara batangwa afford go twara mask ya no kyana chimune chino mosaende ara itikita romoto kongeya because yengo gora kira gituko bone kera bago teba nga teri usable go use once so you dispose it no mask ya bateba mbago teba bari baita nga mask rasma ogore kera talinga gosonyo tora nto konyara kugora kwenda onye sibi amone sabuni buya onye tigere otumie mambia ngakirete ichira sibi gunechi mobegete asibara tengere tera simba Facebook I'm over here and they're different compared to theirs. Ikiagra abo gere getamba. Irenge chiko ni. These masks just I don't have one. Just very different. Just very different. Tuwe tukuli gere. Okay. Ya gere white kwanza kare tangan. Yes. Ya ndekare adenga. Kara yo mwana nkanenga. Lakini sasa kidogo kumanyega ndeka kama keringa ibate tenga chi mask na ve kale mbaliri na magulu. Elienda lile ni quotes na mask. Kujali watu chile sato. They are good to go. Ya yaone watu chile. Chi sato chile tata. Ndende topa kimasana. Igongo kila litu kongo yesibiro kwa manakobeka. Chapa pokole ngao. Dona Mora leto recycle. We are big people. Nende dona una barenda ugeta gali okanya mondo kota inga yo moralia kwa nalendo wacha na studio. Ena ri michengia bali moto tokerete kurwa saba gusigo bo radio tikatugendera kubwate machiko ngirete nga gendike COVID-19 niko ki affect chise chinyinge ase ensengima elio abande niko bagenderete kuligenjera torakiani uroiro wega tikango tubwate machiko torose tokiani uroiro wega ekire kinya kubanko bori omwanjo mutekano uri kitabo siguro borode kerenza baida na riye ntonkorera gyoka andonsi asore ensengima bwate machiko ya serikali bwate machika bekirwe bunenjira ya moyo yo gwetangana nayo manyene ubutanga uroiro bunya ko bagokoranda ndo arensi ya itali ngo rangi ya bororo ndo arensi ya bagata US by the way saya bantu bangi Spain ya bantu bangi sana tuasiria banta bangi imagine borode buraso Kenya ga with those numbers so ga Kenya batole igoroche ndo bwate ngitari torabeka bantu ikono ko tebanga nigiro ransira sense Italy Spain na USA igiro ransinja lengo mate for the first time kere kesi ya rogan toro te ignore bande baro chinga isajo kwetu mne kasori but it affected and affected bantu bangi sana na kiko ndo mu waziri ya sense ya Kenya mutaikagwe akoteba mwenye konyarekana netubwatike tokokora tekona gosoka stay ato tikala nyumba bune chira yamo bane kumna ine family yao lakini aba kusimba naliti kweliga sana wetabaso kabachikoriya mbanalite na lakini inere nchira yamo yogokeania ubutaka you must commit yourself if you want to succeed in life oikosoka igoko tebo ngo mugusingo ikarakariana na gosoka nchira yamo aligeti kweligerie gento elina beke munwa bora to depend monto maybe akuragirikira litu kore nyarikana gosene kuragirikuma lazima uweli lazima usoke uminjolimi tangi masere ndio kuna bota gosengaki no masere ndio gotenda tuchukua nyabwata ona no wale uminjolimi kakuboka mapema achie komini amocho wale biashara achie sio kweligeria Fidel sanga ndiko boka achie ikomi tinyo ikomi wango ikomi boge ikomi boge chamambi ikomi boge chamambi igora betante yawe iko batenga ko kama mapema kaesa ngafe ko boko morade injame tenjo de ko bole kingora ko bunaiche negasi ngokora ndi no yogoraria na inche narite koboka chisa 10 nusu nari ngoboka ri testing ngoboka saa 11 ngore bitombire tokokora kurumambia elinde kwabeka nga kemeroberio yelito kogarise kunyarekana ngo koboka saa 2 nande koro moraria na ndabantu nigo bagotegemete isikari elindo ba news mangana kendrete igera bako musa etore eliso ya public figure watchdog yes hai harimo kendrete go torigeria gwetera so mtandao wa Facebook twabakiringa biamono eyenero abagusi global radio menyetenga bono ina kwa nili tamba manya ili tangwa kwana na usirolera to limited je nambo kwana ya asibali mutamba ata njenguru kwa Dennis Indoyo Zadok no moraliande na ikrega se studio na raba ngwana bago kwana ikentokira na nayi gumo kwana yori maramba bango toreke by the way kina nande kuli ko mayali ora kini wakeretira yes
Imbaramba motolekire. Number 1 according na mwanonga. Ajenga kuwata bo Nche nacho kama ninaita ko choka mangana sana montongiwa. Ina hata bimbara mbamba ina hata ngero to uligete kirote to kwarangira to wata chinjira chi au chukurangiri na bogo tuma urandiringana na bogo watu aguru agure kuichorandiringana bimbara mbamba igarangiri njiri ngao eri ya no yogotenga ina ruseri ya yukurandia enjiri no tanga mbamba motolekire turiko kwa materi bobe lakini ngeteka ma there are some questions we need to ask ourselves. One ugotolekaniki nokonyora nyasaye munomuturia gwenkoro yawe yani kumutatira Yesu Kristo ulio tukureta sumu salva senkoro yawe mumubolio ngo gwatolekire na kwanza kumukorera buna iganiri gose buna iri kirase Biblia right ande ingendo kende go kabuya tarane kurwase bibe buna manyete ikorende maramba ba igotolekire ikingana batambire gotolekire krokuligeria matera ya record krokuligeria nga lakini nde abukare lakini nde jemanya to gutumangole gutumangole mwana gutumangole kurugura ta ya mwana onkaga gutumangole gutumangole ndrekni tatu kumugwana bobe mira na motoga torekire tigatwa moko boko ngirinagendera ikorandia ina gusiguro borredia gusiguro po TV no mutorete kuruga bo atogwakira ngambu ya asebero ne byabono mugasomu ya marako bengi yagose obotuko byano cia sore nsengima na gusiguro borredia gusiguro po TV na utole asebero ne byakora kuna request hawa tonya kwato kubwatukira ngero chinde cyo nyonya kwako saba matera ali anozo nyako kwako saba tonya kwato kubwatukira ali morioka asenchira engabune yo ndabo no mwana bagetutu mwana Fidel Odinga nicho monyene ndabo no mwana onka edunukaya tonyoro moganiga studio gafla okurukunga za dokde Bora ndio sama ver batatu watu mechi mesmesiga ndoche Dorothy James watenga nimengoja sana ngokomia nende kukobeka rawoni gomora me Rebecca Thomas ndoche moturi matunda watanga locked from Nakuru County soni oyotali mugusi lakini ato wadit sana watewanga nasimokira kuja one gusi radio by the way na watengene ready to wate both TV and radio aba gusi global radio Rasul Wilfred atanga na kucheki ndete mayanga barabara bachire muri bala se peche ito yaba gusi global radio banyako bako like no chechi chi like chachire igoro kigima timaiti barabara bachire banyako bako like susi na korora gaiga mashabiki ndo china mange Frida Omari na korora gaiga Fred Getaro atanga you are from Somalia what you are tuned in nganda kobeko bole ndigali ya sense ito ya Somalia badala no mwana jeshi ata mungu atero otero gwa Rebecca Thomas ngocha kole kirebosio atobaro bobega toska kuru aba gusi global radio Violet Mogoi tuned in Peti Kerubo tuned in amashabiki Sara Ofiambo tuned in kurugala sense moya Homa Bay na barode mwensi na bagusigro project umbuke mugusiamo na de Matthew ndo chakota na you are tuned in Ondonga you are tuned in kuruna Nairobi Joseph Ondieki tuned in Areva Bruno tuned in Gift Joe tuned in amashabiki ndo chasoreka na mange kima omwancho mo teli amona bali tole na baru asibiro no ebyabono right